Like over it. Linyakalo. Na raba na. Doctor, una sadla. Una le teng. Nna ke mone nna mpona. Kae? A carton. Oh. Yes. Ikalo ke La bifa. Ngolo kurle nang sigo mthole fo mo tsa serious ya. Ro tsa tsiya. Thank you. Nna ke mone doctor Hampo. Yena Hampo ro mpone. Na re bonane. Marara bonane. So mami yo ka rata dumelang le topela rona la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry, Pastor November and Victorious Faith Ministry. Guys, ke le thabetse ne ene ke le rata kre ka le rato leo la ka mehla nyaka lo ke mangape MK Ipile MK ke mang? Okay, he wa kgetha le hlo MK. Okay, so MK se tsere na na re mosuburu tlonto nka Ipile, thank you so much guys. A ke batlo lo senyana ko mamedi wa ka ratang re a kopanang ka osana. Yes, Ebile re kopana o sana pere kopana ka la bohlano ba mamedi ha ba tsebo re ka la bohlano re ntse re le gona mane re ntse re tswelitsa tshebeletso rona ya paseka mamedi wa ka ratang le a tseba re ke paseka ka la bohlano re wotla ka moqobelo re wotla le ka sonta matsatsi a mararo non stop mo mamedi dina go ntse le tsona tse le di tsebang tsa 10 o'clock o tla ka la bohlano tle ntse re kena ka 10 re tlo kena pe ka 10 ka moqobelo re tlo kena pe ka 10 o'clock ka Sunday wena mmamedi wa ka ratang jwale nna ka di Sunday ka di Easter nyaka lo kana wena tsama kereke nyaka lo tsama kereke ka gore ke bona bishop nyaka lo hle re ke bua le doctor nyaka lo wala se thela ka tsiko nyaka lo nyaka lo kereke wena tsama kereke ke to ke re wa Mira dates a reformeer morena Jesu Kristo oh Miner Deker Mira dates a reformeer yes ke go pogone le nyaka lo America go phela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry, Pastor November and Victorious Faith Ministry. What ba nna ka paseka target ka ke dintho tse pedi a ke ruti ka mantswe a supile re tla go bona bo ke nyorile ke lapile na sebetsa ka mantswe o phetile na sebetsa no ona serious note nna ke ruta ka purpose ya o tla morana Jesu le go tsamaya ha ntse tse pedi fela purpose ya o tla ha because batho ba ngata ba tsebo go tla morana Jesu go tla ha morana Jesu it was not something enyane because you must remember when o bala Bible bukeng ya Genesis chapter 1 verse number 27-28 o tlo bona authority on that modimo I feel motho because that modimo o re ho motho o re laolang ditlhapi tsa le hodimo le dinonyane tse fofang le everything that was the authority on that modimo I feel motho lefatsheng e be re Bible le tsohle tse tsamayang hodima lefatshe o bua nnete re fuwa authority e tshosang but re le bana ba modimo re tsebe authority ma re tsebe matla o re nang le ona. You get my point now. Authority ke ruta ka dintho tse pedi ka authority le anointing clothes e le matla ntate modimo ke rata go ruta ka ntho ke re matla ntate modimo a representa ntate modimo when ke na le matla ntate modimo mphile matla le ha le siko ntate modimo e le ntho ya yentseng ka Moses ai ntate modimo re ho Moses nna ko yetsa o be modimo ho Faro o tshwane le nna o Faro hence modimo a sa yang Egypt because Moses una na le ntho ya ntate modimo modimo nkile bo modimo ba hae le matla hae e le ntaolo authority ka ofela a di fa Moses ha qetela Moses just because ku file ntho ke nang le yona ha ke hloke hore nna ke ye le wena Egypt wena tsamaya o lo lata bana ba Israel Egypt because ku file eng bo modimo baka so ku file authority now re na le yona ntho ena batho bana ba modimo ba itseng and mo mamedi ka ratang because a re itse authority re molemo authority ke eng matla ntate modimo ke eng that is why bona batho bana ba ntate modimo ba sokola re sokola because we don't know the authority e re nang le yona gore re tshwere ntho yo ka e sebedisang to change your life wena as a person
yo ka e sebedisang to change your life ke hlola ke jetse batho ba ngata ke re wa bona nna mmamelo ka ratang ke jetse batho ka re ke tseba authority ntate modimo e bileng yona and I can understand and underestimate that is why like kula it's remo ke a doctor na ke tletetse neng doctor next I get doctor I ke kulila ke ka kula ke a fola nna gore one thing for sure ke a fola because ke tseba authority ntate modimo mpileng yona and that thing ya tseba authority ntate modimo ya mpileng yona ke tseba le gore authority ka gona o yetsang ka yona o gona go laela now ha ke ruta ka morena Jesu go tla le lefula e le tso ya hae ke be ke ruta ke ba bontsha batho gore there is something else Jesus Christ and I tlisitse a restoration to restore the authority of Satan I utsitseng Genesis chapter 3 because Genesis chapter 1 modimo re file authority Genesis chapter 3 Satan I utse ha qeta o tlosa modimo a qeta o tlosa motho on ntate modimo because Satan o ile a qabanya motho le ntate modimo Genesis chapter 3 ke mane mo Satan na bua re no ana jotsa motho re motho o le motho a je tholwana yo ntate modimo ana itsa ska itse then e bere Bible ka mora hore Adam le Eva ba je tholwana ke ba iqala o ipatela modimo that was the day no fella relationship between motho le ntate modimo and ka bo madimabe the day who fell relationship Satan ke a thankile authority that is why today wena nyakalo le batho ba ke ba ratang ka fela that is why today the business a rona di kwalwa ke bonkgono ba itsubelang sniff fela because they know the authority business di ngaka di nkile authority ya bana ba ntate modimo hence e leng dingaka fela tsentseng di gona go bua le tlhago tsa Sesotho ke ba ka dingaka tsa Sesotho wa le panyapanya a re etsa mohlala ba dingaka tsa Sesotho di nkile authority ya bana ba ntate modimo ha ba qetile ba e sebedisa bana ba ntate modimo I don't care or o mo Roma o mo fura o mo church o wesele marongwana modimo you are a child of God but ka bo madimadi the same people mo phulos kaofela ha ba re qeti batho ba re loyang and ba lata miriana dingakeng tsa Sesotho and ngaka Sesotho e fihla ka moriana fela se hlatlhane ntate se hlatlhane nje e fihla istule swake e be se rea lebitso a ba re ntwena ke eng tsa mo butswela nyakallo tsa mo kenya mamang stito tsa mo qhala lenyalo la mang tsa mo kwala business botsa ka Sunday ne ke rapela batho bana le mathata a tšhelete ke ba bontshe ke la nna mathata a tšhelete tsa nna dinkwa ke baloi ke ne ke rapela batho ba go di tšhelete tsa bona di nyamelang batho ba ka ra dikoloto le dikoloto di etswa ke baloi now dintho tsena di etswa ka boloi dal ke bo mang batho ba loyang ke batho ba re loyang ke batho ba lata miriana batho ale re lowa ke bo mang ke batho ba lata miriana kae batho ba ni miriana ba ilata kae ba itshika na he bana ba itshika ba ilata na he man ba itshike ene di khetsa ni tsohle ntate tsena he kaofela ma DJ kaofela di khetsa ni tsane kaofela ha una se bolayang ha una se thubang lenyalo ha una se kinya stito mare because of the authority o motho a dingaka ba itseba gore ba ifue that is ba gona go nka khetsa sane se innocent ha qetile ba se real bitso re khetsa sena ke se real bitso la ke stito kapa ke senyama ba di bitsa bo vimpele bo imbe ba ke bona ba di rea mabitso ene go jetse sepiri di sebetsa ho latella the way batho ba di buang ka teng di abamamela because that is the authority o ntate modimo nang re file yona re le bana ba ntate modimo today hona le batho ba kulang ene sigi tsa bona di kidisi tsene di hloka fela re motho a bue le yona but ka baka la gore you don't know the authority you nang le yona as a child of God ha o tsebe le bua le siki ya hao today una le batho ba ka rama emo ao ba sa tsebeng ba wa hlola jwang then and how ro sheba motho no nesana le boemo bo aka bo hlola hoja anana le authority ka tsatsi le le ke qetile mamilo ka rata hona le ntate mo a ntse ke le di-taxi mona ke gana di-taxi le bona le yena jwale ntate no o nkwa ha o bana Nyakalo behave.
nyakalo ka behave nyakalo ska tshitsa ka di-career tsa batho ba ene le career ya ke kgolo eo jwale ntho e ke tla mo yona ke ne kgama di-taxing now ntate mona le sethunya ha qetile ka phela mbe kwa bona ditsotsi di nka sethunya ha ona motho a tsebang ne di sethunya kapa ne se sethunya because ka nako tse ne re nkwa po bosiu ne re kena di-taxing tsena tse bitswang marwana now ntate le banka sethunya ba se ba molaleng ba re yana emisa koloi a emisa ba re theo ba re o ska ba hetla because ha o ka hetla o tlo thunya o sia senotlolo le koloi le mokotla tšhelete ntate na thewa koloi ya hae a matha ntate na tisa dinoka a tisa dinoka a fihla a hweletsa mosadi wa bula le mate mosadi a bula le mate a itahlela ka tlong a itahlela ka tlong mosadi wa mmotsa keng a re koleng kowe a re nkwe ke ba ke ditsotsi mosadi wa mmotsa motho wa modimo o ntjwetsa gore mathile o tlwa kwa o na le sethunya thekeng mpotse o tlaetseng ntate ke a lebetse gore o na le sethunya thekeng ntate ke a lebetse gore o na le sethunya because Satan ditsotsi di mo lebaditse ntho eo a nang le yona eo a neng a ka e sebedisa but ke a e lebetse ke a kwala now re na le ntho very special re le bana ba ntate modimo yeo o ka reng ha o bua ka bophelo bao you can o ka kgona to direct your life for ba tla tswa bophelo ba ka ke bopile ka modimo ba nna ke kena sekolo ha ke tswe university ha ke tswe college mamelo ka rata ke tlweletse sekolo gale because ke ne ke faila ho fihlella ke ba motelele ke sa pass ka classeng mistress ba re ke sira bana ke tlwe ka pele ke lo dula ka morao be ke lo dula ditulong ka morao then ke ne ke feel gore mara ntho e ke duletse sekolong ke bo selfish because bana ba banga ba batla sekolo ho te setletse mara setletse ka nna mara ke qete ke be ke decide gore ke mpe ke dropile out a ke a tloela sekolo ka standard 2 ke dropile out jwale ka batho ba ntse ma dropa university ka o fela rona re a dropa re tloela sekolo so ke drop out so mo mamedi ka rata ke drop out ka fela dropile out ha ona motho a tshang ye mong now tlo botse ntho e ke leng ka yetsa ka morao re ke realize hore Jesu Kriste ke mo amohetseng ba mamedi ba ka le di butsa ka tse ke di ratang ka morao re ke realize hore Jesu yo Kriste ke mo amohetseng o mphile eng that's when ke leng ka decide hore bophelo ba ka ke tlo bo bopa ka molomo wa ka ke createile bophelo ba ka toro tsa ka ke di createile ka molomo wa ka ke buile re ke batla eng ke batla phela jwang ke tlo ba eng ke di buile ka molomo wa ka now ha ke qetela the reason why ke buile jwang ke na le ntho e ke leng ka ithuta yona Ezekiel 37 modimo o nka Ezekiel o iswa masapo go hlongetsetse masapo a omeletseng ha fihla mo ntate modimo re ho Ezekiel na ha o bona masapo ana ka boela a phela Ezekiel re ntate modimo a ke tsebe ho tseba wena ntate modimo a totile re Ezekiel professor ya hodima masapo ana bolela masapo ana o batla ho etsa leng ka ona then Bible be re Ezekiel a qalella ho bua ka molomo wa hae hore masapo a be jwang and ka nako tsone modimo o teng mo mamedi o tla taba ena ka ikwala ka nako tsone ntate modimo was near to Ezekiel o na le pela Ezekiel but modimo did nothing ha yetsa little because modimo na Ezekiel ka authority yona le yona wena bua le masapo wa jotso re batla masapo na yetse jwa Ezekiel a prophet o dima masapo ana hore o batla masapo ana yetsa jwa mo mamedi Bible re itse Ezekiel ha bua masapo aneng a omeletse a qala a tla dinama a tla nama wa tla misifa wa tla eng now mo mamedi one of the thing ke etsang ka di Easters ke o bontsha batho authority ba nang le yona ke o bontsha batho matla ba nang le yona ba sa tsebeng jwala ka ntatane wa sethunya ya neng ana le sethunya ba sa tsebe bohlokwa le ba sethunya sa hae le hore a hlole go sebedisa ntho yeo a nang le yona e ka mo sebeletsa mara ba sa e sebedisa so ka Easter mo mamedi ka ratang hara dintho tsohle tseo ke di etsang mo mamedi ka ratang ke etsa hore re tlohelle ho nyatsa re le bana ba modimo o tellwe ke dithokolosi o tellwe ke disiki o tellwe ke dikoloto o tellwe kwa tsona le batho ba tellwang mamedi ba tellwang le ke ditweba
gore momamedi o bone le ha e feta tweba ha o mona gore e bone gore momamedi ya contesta tweba ena gore e o tella wa nyatseya o nyatseya dinthong tsohle ne ke bitsitswe Blue Mandamane ntwa teng e tletse dintho baloi ba rometse maphela a tshosang tate a mangata a tso bone ntlo le maphela jwang ha ke kena jarting ke ba jotsa ke re jarta luna e kentswe di-altar baloi ba kentse di-altar ka jarting ba rapela mona bosiu batho ba ya tla bosiu baloi ene ba rometse le maphela mpotse ke ntse ke nkile letswai le metsi fela ka rapela metsi le metsi a qetla ka rapela ntho o teka maphela ka rapela le ntho tse ntse kentsweng ka jarting ke bua le maphela because I know the authority because dintho tsone ke dintho tse batho ba loyang ba buang le tsona baloi ba bua le ditshintshi ba bua le ditweba ba bua le ba bua le meriana ba bua ha ba qetile en qetang jwale ke hore baloi ba kgone ho bua le maphelo a rona ha ba qetile ba re jwetse rona ka maphelo a rona motho a o khesa le ka tlung ya hae a bua re ke batla o etsa le so ka mamang o etsa le so motho a be le authority hodima bophelo ba hao wena because wena you don't know the authority ona le yona hodima bophelo ba hao. That is why today re phela maphelo a batho ntho e phelang ha se ntho e batlang maro phela ntho e bueng ke motho hodima bophelo ba hao because wena ha ona letho le le buileng hodima bophelo ba hao. So ntho e shapang batho gore ha rena letho le re le buang hodima maphelo a rona ha ona letho le re le buang ka bophelo ba rona because we don't know the authority momamedi. And now batho ba tsebang authority ba gona hore le ha o sonyetswe motho ba re la ka nyalwa mane le nyalwa la lentse le tofela o sonyetswe o so sebetsa hantle motho ba re fela o leshano wena o leshano ntho tsa dintho tlo o ntso tlo fellwa o ntso tlo sotle o ntso tso ona le tsona ntso today hona le batho re phela dintho tse bueng ke batho di maphelo a rona ona le dintho tse batho ba di buileng di maphelo a rona and tlo ke jwetsa why batho ba buile maphelo a rona it is because rona re buile tho di maphelo a rona we don't say anything di maphelo a rona the only time every year fela is to complain yo nna ke a sokola yo nna and kana go tso sokolo ye we sokolang hona le motho a buileng hodima bophelo ba hore e be teng wena o hlolele go e bua bophelo di maphelo ba hao. So momamedi wa karata nna ka la bohlano ke a le kopa ha o tswa mane momamedi wa karata ka la bohlano ka weekendeng yena ya Paseka ha o tswa mane momamedi wa karata ha qetile ke ba anoint ha ba qetile ke ba anoint ke na le anointing oil e ke anointang batho for sebeletso ya ke ba anointa momamedi wa karata ke nke anointing oil ke ba anointe ke etse ntho ne ntate modimo yentseng ka Ezekiel ntate modimo re bona ke o tlolela letsola ka molomong wa hao ba tseba ntate ke o tlolela letsola la ka molomong wa hao qetile ntate modimo ba ko ne ya matla a o motsula a o heletsa a o etsa eng a o etsa so ka la bohlano momamedi wa karata ke etsa dintho tse jwalo ka weekending yena Paseka mamedi ha le tswa mane o tlo bua dintho di ba bophelo ba o di etsalo tlo bua everything yo batla di etsala e etsana mamedi ke a le kopa hle go la le ke la tla le sa hlapa la le ke la tla jwale ka batho ba studio ka mona le hlapile ntse re exercise mamedi ka re jwale ka bonya ka nno gore la le ka latla le le tsheng mamedi wa karata la le ke latla ka weekend gore na mamedi wa karata hona le load shedding kapa aine robeile kapa metsi a fedile because hona le ba ka dimandi aine ka next door mamedi ha ba hana o ka dima aine ska ba minda wena e tlwele o ikaparele dintho tse sa aine o itlele ke ke ntshela ka nna ke ne ke tswa fo aina tsa tsenela be ke ikaparela dintho tse sa batleng ai tswana mamedi wa karata ka 10 o'clock re kopana ka la bohlano le ka motobelo ka 10 o'clock le ka sonta ka ntwe ho sane mamedi wa karata ntlo ho ke tlo le clinic ho sane ke kopana le batho bana mamedi wa karata lona batho bohle ba neng ba le teng le batho ba batla kopana le nna bana le mathata a tšhelete ka sonta ne ke sebetsana le mathata a tšhelete wa tswa ke itseng ha ke ba le batho ka re hona le bohloki bo yentsweng ke batho hodima rona hodima maphelo a rona amen hona le bohloki hona le bofutsana hona le dikoloto tse batho ba kgonang ho etsa tsona ba le bana ba bua ntho le batho ba re ba kenya dikoloto mamedi ke kopa le Facebook nyaka ya Sunday mo ke rera le lo sheba mona ke bua ka ke rapela batho ba dikoloto ke kopa le tsamayane le lo sheba fela batho ba why le na le mathata di tšhelete why batho ba kolota why batho ba dula ba sena tšhelete o tshwara tšhelete hae why batho ba matha
bo se amatshonisa why batho ba ya di loan mamedi wa karata lona batho bohle le ba sa thole mesebetsi ba o le thola le fumana dintho tsa lona di sa tsamaye hantle ho sane ke a le kopa kopanang le nna mamedi ka 10 o'clock o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 fela bore ya kerekeng ya moruti November o se ke wa lebala ho tla bonyane o tshwere 150 mamedi wa karata 150 ya o register fela hore re tle gone ho thusa mamedi wa karata 150 mamedi wa ha ke re 1.5 million gore batho ba runa ka 150 gore motho ka ba sa tise mehlare bo November bona ba charge gore motho na no bua ka 150,000 ha ke bua ka 150,000 ke re 100 randa le 50 randa then how qetile the only favor ka ke tsenya na gore fela o tle o le tšhelete ya o ithekela matswai ya o ithekela anointing oil ya o ithekela dintho tsoka di sebetsang because tsona wa hloka mamedi wa karata mamedi le tlo bona hore boloi di tšhelete tsa lona di nkwa ke batho sonda ke ne ke rapela ntho batho ba ne ba shebeletse Facebook ya ba tla itse ba ntho ke bang ka ona di tšhelete tsa lona di nkwa ke batho di koloto tsena ba le kentse ka bomo wena o tsona hana hore no hona le bothata ba le kentse ka bomo so that le skela enjoy di tšhelete tsa lona ba le kentse momamedi nako tse dingwe lo ka di ma tšhelete mothong a sebetsa go tlola ba tlo go tsetsa wena tšhelete eno e tlolata tšhelete tsa hao e tlolata tšhelete tsa hao momamedi batho ba bangata ba kwetswe ka di tšhelete tsa bona thole motho tlo ka di ma 20 ranta kapa 100 ranta kapa 50 ranta then ka morana go nyana motho e gotlisa tshwara tšhelete le yena so enka weking ya bekeng ho fedile ka wena ho fedile o ke wa hlola ba le tšhelete tse dingwe thole hore a gore tla bonga tšhelete yona o ikinya bekeng ya hao ka ntse jwale e tlo lata tšhelete ya hao e dula bekeng kapa walleteng ya hao thole momamedi wa ka rata ke a le kopa ha re qaleleng ho kopana le nna go tla ho sane because ka la bohlano ke tshebeletso ya batho kaofela mara ho sane ke tshebeletso ya o dula le batho fatshe le kala le ba gore ka la bohlano ka la boraro ha se tshebeletso ke kopana le batho one ke thuse batho ona le batho ba seng ba hlabo Joburg Pampiri Start Northwest ba yatla ba dule le nna fatshe ne mamedi ba tsamaya ba thusa etse ntho e qetileng ya ka o fetisisa ona le meala to Northwest ka la boraro ka weekend mme no entse di operation tse pedi tsa mangwele kapa tse ka ya sa utlwe ha tse bo tsama o entse di operation 15 years ago 15 years ha so tse bo tsama ka dikroko pelo ka ne le bohloka tliso ke baradi ba haisa mlegaetse di hae ha ke mo rapella ba re ba le re nkile mobu gate ya hae ra bua le mobu e le nyona ntho ke banga gore ba le ba bua le dintho ene di be di ba mamela ba be ba bue le maphelo a rona mamelo ka rata nna ke kopa ka la bohlano le tlo bona hore le na le matla makae o tlo ipona gore o mang le gore na le matla makae mamelo ka rata nomoro tsa rona tsa mohala ke 073 078 okay 398 3446 078 398 3446 e pitela qetela hona le di phone tse nang le ntho di na password tse 4 okay ke 078 398 3446 sa o qetela 078 398 3446 tse ding mo mamedi wa Motheo FM ke 079 083 3833 079 083 3833 mamedi ka la matisa phase 3 kapa phase 7 bore ye kereke ya moruti November pela shop ya mari tlhabela ona mona ha o finyane fela ba tla o thola tinga koloi o driver ka ro ya Grootvlei and then o bo tsamaya straight to fita limo fita mo Greek o tla bo so bona kereke ya rona ka lefte mamedi wa karata bana ba itse batho ba motho ba tla bana le rona mohlomong ka la bohlano okay Dr. November tsone re go leboge re leboge o tlile maikarabelo ipile yes ra ikolosa batla le skela tla le seng le matso Tata ka 200